Jambo watu wa Mungu, tunawaalika kwa mikutano ambayo imeanza tangu leo hadi tarehe 21 ya mwezi huu, na tutakuwa na mikutano mikubwa sana kabisa. Tunawaalika, na hiyo mikutano itaanza hapa Beroya kubaskuti. Unapanda soko ya afya bora, unafika kubaskuti hapo Beroya. Na ile mikutano mimi ninasimamia idara ya unyumba, na tunapenda tufundishe watu jinsi ya kujenga nyumba zetu ziweze kuwa mbingu ndogo, ili unyumba wetu uweze kuwa unyumba ambao unaboreshwa vizuri, na sasa sisi tuweze kwenda mbinguni pamoja na waume zetu na watoto zetu. Na sasa ndio maana muje wengi, tunawaalika sana kumikutano. Karibu sana, karibu tuongozane katika safari hii ya kwenda mbinguni. Mungu awabariki na mtafurahi sana katika jina la Yesu.